米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O nanupitier ita tu kawas, go saka pakaluil tu balas。靠主胜过患难。Sarikaka mapulong, 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以罗马 sakafalu atsifang tulupulo pitu atusir suarsa。itini-tini kita laluma no matini ay apates pakai ni tuya maulahay titaanan at tapang ko saka pakaluil ita tunini saan。在这一切事情上面，我们靠着爱我们的主已经获得完全的胜利。罗马书8章37节。Sarikakaaw awa ay kumaan pagkaparihasay titaanan na itini iulah no kawas. Saka pakani italamaan na amikumi ningda amahinom ko falutso ita ikapatlesan at lemak ato malipod ko urib ita ikarurayan at lemak。没有任何事物能够使我们与上帝的爱隔绝，因此我们借着上帝的恩典，在患难中得安慰，在困境中蒙他的保守。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangaw, tatamaan ko ulah numiso a pakaluwil tu patas. Urma sato, luluan iso ko nikatunan a suar a pakani i katlufahay a mikumi iso a parihatay tu urib ako. Saka mitier kako itiswanan awa ito ko在pakatalif ako a karurayan at lemak。上主啊，你的慈爱胜过患难，并且你按着你的应许，让我在你丰盛的恩典中得着平安。因此，靠着你，再也没有任何我无法跨过的困难。Pakai ni italamaan na ang nganutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。